Split, Skoplje i Radio Televizija Priština. A sada idemo u Zagreb. Kao kolega, da li se čujemo, da li je to Zagreb? Da, javljam se iz sunčanoga Zagreba. Kiša je počela ruminjati po cijelom terenu, pa čak i pod Korner zastavicom. Samo na severnoj tribini vidim jedno prazno mesto, ali lagano i ono se popunjava. Toliko iz sunčanog Zagreba. Zahvaljamo se kolegi iz Zagreba, a sada pozivamo Novi Sad. Dokle ćete vi Beograđani bre nas da prozivate? Ali to je stilska greška. Manate se vi te greške, bogati, kakve greške, neću ni da čujem za to. Dobro, kolega, recite nam nešto o fudbalskoj utakmici. Kakva fudbalska utakmica, neću ništa da vam kažem i neću. Hvala kolegi, kao što ste čuli, neće ništa da nam kaže. A sada se selimo u Beograd. Kolega, da li se čujemo? Da, vrlo se dobro čujemo na našeg najvećeg stadiona u zemlji. Trenutno su obe momčadi jedne i druge ekipe počele da iznose reklame iz naše najveće propale firme. Hvala kolegi Beograda, a sada pozivamo Ljubljanu. Ljubljanu, da li se čujemo? Ljubljana na vijesti, sudija za Krušnik je stigao podeliti rdeće žute kartone. Rdeće žute kartone su dobili od domaći Sankarijac, a od gostiju i Volana. Koliko iz Ljubljane promenite stav? Hvala kolegi iz Ljubljane, a sada pozivamo Sarajevo. Kolega, da li se čujemo? Udjela šižišno čujemo, udje je situacija vrlo interesantna. Igrači su podeljeni jedani s jedne i dane s druge strane. A što se tiče nadiranja, nadiru i naši svi. Samo sam htjela da istaknem jednu vrlo važnu konstataciju koju sam zaključio ovdje na stadionu. U toku je izgradnja jednog velikog ćevapa kog je počeo da gradi komitet fudbalskog kluba FFF. Čija izgradnja podsjeća na bok stađu od stadina pa sve do baš čaršije. Dajte, molim vas, recite nešto o utakmici. Utakmica je živa i živahna, mogu vam reći da smo postigli veoma dobre rezultate, pa čak i jednu sjajnu krepenu medalju. Kolega, koji je rezultat na utakmici? Mamante će vi rezultata, bogati. Kakav rezultat? Nazovite 988 ako vas interesuje. A sada pozivamo Titograd. Kolega, da li se čujemo? Ođe Titograd, šta je? Kolega, da li se čujemo? Ja bre, dobro čujem, ali ne znam šta hoćete. Pa zovemo vas zbog utakmice. Mamate se vi te utakmice, nego slušaj. Ima već godina dana kako sam poslao mog malog nogu Beora na neki fakultet. Pa sam htio da te priupitam, da znaš možda šta radi moj mali noga tamo. Molim vas kolega, cijela vas vlada čuje, dajte nešto o utakmici. Nema se šta posebno reći o toj utakmici, igrači stalno trče za jednom te istom loptom, a nikako da ju bacuju od jedan od ni bili golova. Hvala kolegi iz Titograda, a sada pozivamo Split. Kolega, da li se čujemo? Pa da li ovo moguće? Radanoviću, ne, nije ovo. Ovo je za žuti karton, a govorio sam ja to na treningu. Ne igra se tako nogomet. Evo fala u kaznenom prostoru. Pa ja italijanski futbaler. Da li je to Bezega? Je, Bezega. Toliko iz Splita, uključit ću se malo nocnije. Hvala kolegi iz Splita. Vidim me, to su i građani koji trčata voze renata stravata. Trčata s jednata iz drugata stranata i žutirata loptata voze renata topkata. Pogovora dumanje vo Skoplje, pogovora dumanje. Hvala kolegi iz Skopja, sada pozivamo Prištinu. Kolega John Speed, good afternoon, John Speed. Good afternoon, Beograd. Da li se čujemo? Kako to mislite? Uključeni ste u zajednički program. Pa kako bre mislite? Uključeni ste u program, kolega. Pa uključite me da možem da pričam. Kolega, da li hoćete nam kažete nešto o utakmici? A sada vas izosno čujem, igra se 10 minuta utakmice, domaćini su pritisni na goste, pa su gosti primorani da se iseljavaju na svoj deo terena. Ovog trenutku u Prištini je pao gol, ali nije sam pao, srušili su ga nezadovoljni navijači koji su prema tipičnom navijanju u nedelju srušili stative. Toliko i suncem okupane Prištine. Hvala kolegi iz Prištine, toliko iz zajedničkog programa Sezama. Doviđenja i hvala na pažnju.
posle.